Premtobre Kasee no so for be the che ya ohwe lands and natural resources so ne fa ehwe mining ye George Mekuduka e dey wo de ato adwumawura no mo anim se wo adwumayefo enye opepa no se bia wo mo epese wo mo etoa wo nwuma no so ekwa wo anim a ya wonta wo mo achi pa fi se eyeyi a adwuma no an wo no de ba Adom Kasee eto so Manfo bebree ene wo mehmu a wono adwuma woye no wonyaaya anka obesua ade se bia obetumi akọ wono mu anim nanso esansi kasemu a ho kire nti no omudodo na entumi ntu sa na mo no enam so ama George Mekuduka ya wo yesoafo abedi akire a wo hwe ensase ene emu nodode so e de atudwa se wono de na adwene mu no adwumaku ahodo adwumayefo ewo mu no ehu behia se obeboa wono adwumayefo sikasem kwan so se beya wono betimi asua ade akọ wonum anim wani amani boni atwetwe nkomo wa abra wo ye third excellence dinner and awards nights e wo GIMPA ne fa e wo Takoradi Zero school na che refresh water so to ma yishia na mafofo ze keduma to djuma ye fon so so ye be se woni de won so bandama wo mwa na wona wire we di do kweshia wo da bo bo djuma we tu won fees na we tu waboa djuma magana wa fa no tampe because djuma no kodo no na Ghana so so or ye this is the I'm told so the one fees so they very affordable ya amwako adu eye SLC president ewo GIMPA ne fa e Takoradi woni amani boni enkomotwetwe mu no ene wode nsem sei eto aso say you share previously adawoye na even member as SRC nimpo na mutu borehole middle school because I realized that your school air sanitation or your nan yedin mehen ye mbesiafo baby ayeboko washroom na na ye honye fine nti the only reason was that I pipe and back with this area nti ye hon na many faculty teachers lecturers no ye join na ye two borehole nti this is not the first thing I hear another last thing. You buy a nyama bebre oba ma school no wetum pon na wako kan